voti wakiwono uburi kyobono wa Edwin Sifuna. Edwin Sifuna is the Secretary General kama ya ODM. Yes. Bora bata bakananga uburi kyobuwa embo jikonya go Secretary genge jikonya gali usana asumutinyo October wa mutinyi 10 mujikonya gali usana kero baratware National Delegate Conference ya ODM asibona kagere ngana baba isigusungwa arusi waseke ameki ne nyuma ya egutiananga ta kunyara ku support an agreement. But I want to tell you tinka those ODM ne musonge na bagusungwa tinka gereti na bagusungwa damages ekiame gigera andago out of gusungwa so na ararigere iriye chipson nibere ODM moja yedede kubuata na UDA completely mpaka 2027 and after 2027 then bagusungwa Sifuna. Lakini yonye ODM tera make decision ngankiko chikokora 2027 mbako murusia visi. You know why I say dinga rabara bomba mukuna. Why to ODM ngoro jirigeli ya machi koroka na go serious support base chiabo sana. Ikibona hiyo support base yawe itikadete ere mono Nyanza na Western where Sifuna comes from and kwa road rabara ibare anda ODM ko Western yendo bagukwana including a deputy party leader ukurukunga Godfrey Otsosi. Lakini agatubirima naende okurusigwa wa Sifuna sekema ya ODM bwana ogora wose kubika chinguru chintindi asobo mu wa Kenya moja. Yes. Ikera bona ndalibora focus burungi na ndiriyo lya ngwana babakuma chigororoka na go taisanika ni mirobeli ya ODM. Tunamzungumzia Edwin Sifuna ambaye ni kijana, sio Wino pia. Babu Wino ambaye ni kijana. These guys appeal so much to the Gen Z which will not be itakuwa kumbi Gen Z itakuwa nzito sana. So watu noroa sipeche kadato epeche kadato tuko kwa watu ndio hiyo kwa noroa sipeche kumiboga gazeti. Na sipeche kadato ni watu roboti wake omu waziri o treasury siwichi wa saiga Kenya Muruke John Mbadi ara sabe sana kuchukua kano bwaini wawe keno so million asoko igno wikira nibi karo bi Senate. Right, ndo cheke igumu wanokorwa se chinsemo chiri chia diani ya sabanyanyimbo wa imu getige tambukiro na kubanari abantu abange sana bako kuwaneka kwa onyuma liyo batanchiri asensemi yo poni ya Kenya by the way abure kumanyekana se umochando bubo tumiki wa maliyo yu utindi for a long time ndo mganura se peche 15 na kabira se gazeti liga ya The Daily Nation chinga kibo igondo chega iga epeji 14 ni watu mwanunga maiso sibono na kiali gerretio maswali marinu wa serikali. Director of Public Prosecutions bwana Ingonga yule igoro yo uko chikorika 300 million property ye andrete go kororekananga ya basakoba auctions na sepeji 10 se gazeti ya The Daily Nation. Sepeji gatano gazeti ya gatano actually peji ya kane ya gazeti ya Taifa Leo ni watu wote gai ngaki wana murawinsi ya Kenya Mosque Dr. William Ruto bwana ngo kuege kerase Mwangi Kiunjuri omubunge wa Laikipia East elinde konya robo nyangonga sorongoro wa Mount Kenya igago kumutumeka Kindiki itinge kumeke Kindiki West atumeke na Kiunjuri East naro chimo kanagete kukumisana kwa chisukuru geta abana bagosomera maomo imekuru-nithi Ngaraganithi County where the deputy president comes from and he's a professor of very instrumental sana kora emroveli empowerment elsewhere. Lakini with all due respect cabinet secretary goro igate betenga chisukuru echibono iga korengana na statistics na research Ministry of Education masomo na baba betaga na sukuru echi kiagera igo chire chia maomo yo gukumia kazi ipo kurwa ase county ya Kwale kurwa ase county ya Kwale ase akora omugabana Fatuma Achani uno mugabana wa county ya Kwale niga twadru bwabo bonene ekerabona mante nya jagire kubekana hamo elinde kuchikoliyo montoyo mo oyorajiko gokina na Fatuma Achani ase kiro governor kam 2027 kisa na kisababu ngababa tebanga Fatuma Achani niga chakire kurwani bona abantu bali babade chindemero chesere turwa sepechi ya agatane gazeti ya Taifa Leo. Asa chinsemo chiri chikoro kunga Njoro umwana nare gego myaka 14 uburete bakabona for 2 weeks now asabona bamenyi bejinseme chibacha kire ko bonga kiro kende gali rene nyangau ikiyagere ko tebagana chinyangau chiarore kandire chigo tara sana sensemi ya Njoro na nene
chiyanga chimwana oyo abegete chingukwanika chirenganchi anyorekanete nke ase bitutume gento kigukumisana ase omugano oyo igora ase page ya 19 naromo na kiumo MCA Michael Mutume gakuru Masige what Masige East naronero post tinga chisese ime ya Masige inga echikale gutwara mochando monene na tinge bintu mbere bikare koruma chisese ebibengi naro post de Facebook akerese se arumiro ne kibengi tumenere wonjoka by the way yabe kibengi nekere esago koroma na ena bora nyoro mochando monene sana waziri w'ikagancheka n'inga serikali muruko Musike John Mbadi na twari tumochando gaiga maega iyo kwanga gwikira na sebi karo ase bunge ya Senate bona barachi 100 so taikira na kunga Public Accounts Committee bunge ya Senate no paranyo wele summoned paranyakirete sana kwa sema tu kweli abatana mbachita serikali yeye mbakire take unajua badi uko majiko kwana unajua I think ni wizara ya lazima kwana okay achiku kwani kwa magana yechise mi moriroka moka gateba I was misquoted what are wataalamu tinda vaigubuya ni kweli na ni wataalamu hapo sasa sina uhuru wa kuhakiki kwamba ni wataalamu una uhuru sina ujuzi ule okay pia umeongeza hiyo ni vitu viwili tofauti ndio hivyo sasa umezungumzia ujuzi ule na umezungumzia uhuru pia kweli kabisa ndo chegaiga being a Tuesday litukule Jumanne libuata makara aliya kuligereria mangana yobo chenu ndio ntokekoro kunga healthy nation asego tebekana ngabona roboti garwa bwatu kirunga asama tuka mange abakenya nigo babere bagotumika chip nakinaruke pesticides mariogo aki pesticides mariogo yogosialira ebimeli ebi na gosialira goita bintu nebichuni what is the difference between pesticides and insecticides na herbicides Bono gakiji pesticide batebekana tu abiro tugutumika iga Kenya korengana ne egazeti yige batebekana ngachi igo chire written off rwase chisi chinde chesiko nani na obutumiki bwa marioga yakani bwakanirwe mboyi ase chinse chinde lakini bono Kenya ntu no tole asa marioga iyo yes ntu tegere very funny guy yo tugutumika bintu bide chiricha kitia ase chinse chinde murai korengana n'umugano yiga in this country yebo alafu ninchira ndoche makala gege bichakire okay agyo taragendane agike kembe tubwateke ko confirm ibintu gosembi yabira so to making caps yes caps kibote chinguru cyoko manyege ndekimbi yakire Kenya gosena bokere chingi bote chinguru cyoko bwate ngase keruete ngakikerose kerege taraso wa Kenya gaiga ebale funded go get testing intege ngire fit for human consumption. That's why they have specialists. Nkumanya bale ngibindi byakari in other countries. Inere gati yabo gasi yabo gati. Kumanya ndike kere process kurwanya ndi ndike bakwanda because no but ordinary libu no emre man I want to imagine we kama manyenga ki a company ya steel product yedoga leta Kenya ga company eso anga abu manya company ne ya aralia ya address ya de to hizo ni ngaki yeah kera marioga ya gutumika Kenya atari gutumika elsewhere. I think you maybe side effects ya koreta. Caps mbamanye divo. I want to imagine so. This is by the fact that mbamate capacity yuko manye interview. I want to imagine it. Imagination wani kwa era dream. No, I don't know. I don't work for Caps. No, elate koleka na mimi. Naona ki yote ndiko imagine nganko manya bale. Lakini baadhi ya watu fika.
ngoto kabale babwate branch aiga county ya Kisii watakontomo no babwate aiga de babwate branch kebzi babwate branch aga yaro tado itobolie usina gukurigaria website yabo ngo bagutwiraniria aga yaro anyway sijui kama na lolote chani naendelea nadhani ekesero ngotoresa bale kimbigalikia Hamas bero nigogia nchire gucia gokonya baria abaisraeli baria bategetunyara nekembekia se amachikugete nabo igo abatami ange emerongetono no batano na batatu kurwa sense ya osekuru rongo rwa Afrika igo basirite magimabo imeyense ya Yemen mugano nore gwo cyane sana gakitanye kwanenga uburere bwa nimoni gabarorekanire goitabana sana barinse emyaka 5 ase batebekana nga county nchirege gachibwato umubaro monene sana bwa bana bakego kwasenga chiburere bubware moni ndochege county ya Kericho, Kisumu, West Pokot, Laikipia nabo igo ne chikwere chinsemo chinde abu ase gotebekana gaiganga engaki oyo bokendu obonge kindly dress yabana buya netabanga denga kiyo bokendu woka general dress yo mwana gwomuli bana baro tinese yokorwana rwana ese because no manye thank you okubanya okubobekera kugusuka ko rusiri nande mubekere that is why abantu baganga bangaini barozijya ngentongireka abana bakubekerwa kebwate sibu kuruko boroze bakayigora kebwate bakego binyane umwana arwara da gurusi egande ngetigo beka rona kyo bara bakagene akubekero nese yagukuro yango mokoyo tekiti goega bwana gade ngala eswato kumubekero ukana wala guru daduru siyegiba oyo mudoko ba ndera ndega lakini kwadi wona likwaja kiri kure ruti hiyo boromete kwa do wacha kama boromete nomugano kwaleta nomugano bwate gosho wona nataka kukwira limbe wali wajira oya onetere real ground ya ngike ni bwate ground limo yezimia ndiwe wewe omoto ibere cyage je yiwe naturally by the way naturally umwana ngo kale ejigete tata yetianga it's a level atageti kabisa ataki chacho ingie kwa dondo bwana umurabyo se ya Kenya mosike William Ruto na bwato getiji milioni 42 uche timu ya Harambee Stars kolangana bana aliyeira okay and ba ujugwaka next ana bateli milioni ndera otoro mogosori okay by the time chani yako yaronye bagumigie kombe gelia milioni 600 chiazore mufuko songo na tele kwa menda 400 banyore bilioni nguru ali ngolitaya njense ko bangana to imugire kombe senjere gaunde ngotika na magana mepire iyo ngigo nege ko sana lakini bateme sana na uche musotieno batebanga baisa gotema banyale mambi to wadu mpira kono sende yaro naende itakuwa ni Alhamisi nafikiri uko yule naende by the way Zambia iko kwa ile group vile nilikwambia na watu in the same group na Zambia bono mate ngotanta nanda se no we have Zambia, we have Angola, we have DRC, and we have Kenya, and we have Kenya. In that group. Okay. Yes. Na pia tuko na Morocco. Sasa group bono imepire tano timu jana kwa maisha na group bono na hoteli yes wao tutaangalia tuone. Waje tuingie kwa dondo. Tunaingia bwana. Tunaingia wapi? Tunaingia Mitaboni, Machakos County. Mitaboni, Machakos. Kweli chikurupu chibwata chitimu isano. You are right. Group D nere bwata chitimu ya. Yes. So you must have looked at group D. No, ordinary. No. Taringa amaza mvula group D. Ordinary goma nyetenga ki. Chikurupu chikoba zgatiga goma nyetenga chitimu chikoba inye so that yacheza neye so that chi point chama kulio libone kugenda to the next stage, but I don't know how they do this because of course nilo cha Morocco, Kenya, Zambia, DRC na Angola. Mate tukundi ora moteyo kiyo mtate gentate ba yes. Kuikata ke sababu uikakore liseje ada kuira ndire
tuingie mitaboni. Haya, Machakos County. Machakos ni county ya mama nani yule? Sasa hivi ni mama wa Vinya Ndeti. Baada ya kutoka Alfred Mtua. Ndongera kuane degi ukumi sana sometimes. Ebintu ne binge bago kuana bitindi sana. Yaliondoa le sipite. Takwenda the Jackson Mandago. Ebimokora busiambosa. Ebimono chiki tent magara bitindi mono. TV yoroje bosi yabandi bakumbora na maga yaye. Jijaye wago. Tuingie mitaboni Machakos County. Umungwana yomo akanyuma muswati. Baitata ni bancha ndete kubara kunyuma na bakarosi agreement ndi wancha ni bokaburuka na ime bakayigwara gateto cyake familia. Bakanyara abana bamuraba bere n'umunyaruko yomo. Buno bugima bure na buno mundago chenje birengereryo. Timba itingi kiya bete bakahitana. Kino bahitana musubati yakagenda sobo asaruwete boyiborwa. Ageseti agachaka gukora ibintu biyaye ndeko somi abana baye banyore kisemi. Era decide akabona bono let me sort out. Bona agateba na let me be a single mother now. Tigambe mukungwa yengete nemere kabisa. Kende ngiyo nda abana bodari kisemi. Agatinge ndorokini agachaka chikonda hapa na pale watoto wakasoma. Ana bamurabona barabakarakali barabuo mbajiti ko yetimuri bwango Monyaruka agasano nokia oli university. Na ndi kuna barabango university unaro bakarumera naende bate bitone bingo ko genda bakora university. Kale mbara bari gukora amasomo aye bakarumera no mu muragete. Mumuro yakabe boyfriend yaye. Umumuro yo gari kurwa se family ntenengu sana. Ekabege sikia eki umunyaruko une kebete bagancha na sana no mumuroyo tuwa next end mumuroyo wono akamunyoma kubale sukuru bagendreta masomo university zodi bagakora masomo ayo bagasokerania no mukungu no musaja and they went wana tiga umusacho yo baetanete no mukungu enyabana ayigunga bono mwana umunyaruka osomero igire university osokire asomo cyumutenengu kibeza okigo itekabono mukungu ri cyakire koraba bono mwana munyarugo cyakire kumwage kyabuza taratibu bono ukora bari jenjiri binje jenjiri mujyango umwirunze sabisa tunda kabikire tari yakubeka bono chenjiri kabise tukyo cyakire kumina kale mukari gwa segete jumba materials igiye kumuru mucengo naye no gendrete na kadalika muromo ngwaro ryo basenge kinga akiba abangware wajatira nere kika nashire kwa temese rajo ritido jya sedoje ngware wajatira ndadagage egera ihuri mu mwana uri uhura se family ntenengu yabanga okay oya sa tigareta najita galeta mu abari go sasi abari go uri akamukanya kamutabino I made my mind. I'm sorry abana naboko ya itira approximate miaka around 15 years. Mambo ni ngumu. Ambia bwana haiwezi. Siwezi rudi hapo mimi. Nilishatoka. I'm very sorry. Hapo ni ngumu kidogo. Mungu ndibona ngona kwa senge kiara kuna kwake songa kiara kore anyori mbinu baida nero muswati ndene raji ko konya ka guru uti amwe. Oyibona atagete ko take opportunity. Ya ko opportunist. Yes. Talinga atagete ko ira nero muswati. Ndene anyori bintu bono musigo gusuire. Kwe. Ara bazomire. Ukungo modebiri ngaki potele ambali. Muswati yata chense bone kiagere kerengere kyo musungwana onkelikeronge. Yes, andike garakanire. Ndo chakonyole bese yego isana buna atagete na enda atakupotea bali. Mwete umuntu gwanjite bila sababu. Umuntu gwanjite musaigo tamaidi. Ya tamaidi yenda gwanja libuwe ndi kutwale sababu. Dakina taka mfore ndi umuntu gwanjite musaigo tamaidi yenda gwanjirite. Bas. Oyigo tigana ngoya. Batumo gano yaso ngirire buya o machikubwatana no musemo abagusiba ko tebangure na tubasa ko cyayo muntu kugica iborete entongere ngo ubuneke tubasa ko cyayo umwana bw'umuntu na hindika gijo muntu ayiborete ito mujaya gato no umwana nane basimu kungu mutaya yakamokolente exactly kina kinari kuliya yakamokolente ngana kabisa agaja kusikwa abantu wa mwange tenga kyo no mutaya ikine ngeya isaine chinkanire ngabwana chiatinyeri sekini abana balete ikizanti ajiteko yo umwana uri agaja kobekero yakamumesia
mwana bagonjora nense kabisa bagonjora na tata migano ya jenjiri yemeje menga sinjo yabana yes yeah ni kweli kabisa kagicho ibore teto basago sirio semelia iro mwana sukuru musabira maya things will be better one day nyuma yake serugichi kwa soli na bagosolia ntubo tomo de nega studio kuri bengi ya I&M tete kuri gere litorore nganga kima tete bengi ya I&M nga nebengi ya kinira subwango kweli naende ba timete research yes ba nga kiba kolete bakayimanye bagakora bagaja kumanyango mwananchi nabwate mechando boronga kurusia wesa kurwasi account ya I&M bank weche mpesa kwa Airtel Money ni sare tu kabisa yani mbosa ngoja nareje wasori ngoja ala tata hivyo bintu vinda comment na tumeke hapo hii no on a serious note it's not ayero jivanga mangana maiya digi kijane kekebwato ke wangera gaesako na kora gaesako ranche wati njera yuko mokoleria yetu ucha mokoleria yetu karibu sana Henry Gongera. Asante sana. Nashukuru sana tu. Nafikiri ndio umesikika vizuri. Kabisa. Mbukiete kabisa. Wakili. Akoga yebiro na ndo chonga magani no ikira. Ndio. Acha nije gasege serolio ya masijemo. Ndio. Mamerene acha naga ndrete na iguru muko ya kwendera. Kabisa ne kenenga asibikundi bire APC and D. Chitimuni sana. Ritko liboro. Nigo etime Uganda ne baliere tuire na barumba chikwegwa 1.2 billion cha Uganda chikara ku convert go chense ya Kenya chikoba 143 million pale nigo baikori tune timu ya Algeria chigolisa to aserigana ali esegero chinga ke timu ya Guinea ya jikorte Niger ya mubosa mine ne bibya chan mbigandre litko ni eliale robigo asinte tukomanye motili go chakira chinse ikomine mocha margo be timu ya Congo nigo baragoso ni timu ya Sudan chinga ki chinse ibere chabutko Senegal mba yargani gege timu ya Nigeria ancho Burkina Faso mba gasori na Central African Republic go chakira chinse ikomine mo ocha amarkoba timu ya Harambee Stars ngoje yabo yakabere niko baraje go soliditko ne Elia Thursday go chakira ense ya margoba imigeti gyamu International Sports Center Kasarani karabara go solidne timu ya Angola iwapo tena mwana Harambee Stars atapata ushindi kwa mara ya pili tena nenchire ya moyo kwenye gusuka moto na 1 million na sidi kuango cha maigaje kwa jikora DR Congo moja mtungi goli ya nyonse tuguno diambo litkolia chuma pili mbanyorte iga kibezi cyabo bunumuraye mu nebwensi ya Kenya umusike Dr. William Samoei Ruto abeliereteira asubot kubugo kira rero ingojo bosani gati ya club ya Liverpool na timu ya Athletic Club ni go Liverpool ya jikorte chigoli zato asejamo na gokolera MC Dudus esemo yebyo mumonyo byobonno n'ubugoli bwo bagosoria Manchester United anda Kenya mbako munyoro mugosori Benjamin Sesko kura RB Leipzig nigo bachakire chingwana ya masijamo no mugosori we club ni ikia Juventus umusagari mwenye kanti na Dusan Vlahovic elinde kone kingango nyoro balisi iyo mugosori yusa 6:45 MC takunjua tena kampigo asante sana kijana Henry Gongera nichumo tegera lumera nere Henry Gongera saa 6 na ide kamerongene na isano turara koleterege sero kindikili tuko hendere kumanya especially ma mirania chani nga kiaga ndere tasiki kege kero usumo chumo tegereri ningira na iga elinde go chaka chinkuna chi yamaseyemo no Swati Hilda oyole operations manager korwa sibengi ya I&M Bank Rosagia no Ruakisi atatueleza mengi kilabu asoito chendare elinde tokwirana gocha tuemanye amange korwase Omuswati Hilda oyibona nakumanyole operations manager asebingi ya I&M Bank tungie madukani aye n'umuremi w'ikingeni ebyasigo se kinyanya na nigo obukendo bwachandire ebimeri byawo tokumya Ocean 50 WP na lyori kibuli yawo Ocean 50 WP ne lyogo ligenire na nigo libwate amadini amanyekanye na mango zepa yo akolinda ebimeri byawo kurwase obukendo amono kuya yani broad spectrum nigo ogosemigwa gutumika kigram 50 kiryogo lya Ocean 50 WP ase kirita 20 kya mache ekerogusyalira amato y'ebimeri byawo
enyorere eriogoria Oshoten 50 WP ase Agrovet ndionsi eri mbarabare na sore eriogokinia oburimi bw'ebyasi chingeni n'ekinyanya kyao. Oshoten 50 WP, kinga ya kweli, faida tele. Osho, we grow with you. Korwa senya gitari ya Nuga Best. Nuga Best nigo bakorwa obogwenya obuyana obwekerero boigo gotanga maroire ase bagotumeka chimashini chekerero babwate chintetere chana no Diamond Titanium etuchachire nkumasoko bwene amaroire ao ase bagochonia nerigori lya inse kegima. Enya gitari ya Nuga Best nigo bakorwa lya amaroire buna asma oboroire bwechine ngogose arthritis omochando sensa moyoro iboro stroke amanyinga wakaigorogose high blood pressure oboroire bwe sukari omochando obwegete kyomogongo egati ya maroirande amange omotegereri tongainwa ime omochobosongo enyagitari ya Nuga Best nigere ya moyoka egotoka asamagacho yoruta wasa angena Kenya Women Bank rirongo neria kabere asebare nene ya Kisi gocha Kisumu boigo banyore aria Sakam Building angena Kenya Women Bank rirongo ria kabere ime ya Nyamira Town asamange gamba na barabo wetra ase namba yesimi ya 0700 260-518 gose 0784-955-717 Nuga Best asobo bwenya abwekerero no bwabene. Kisi FM enka yomugusi.
tumeenea. The future is on. I am the future. Doing good. I am the future. I am the future. Mbali tumetoka na bado tunasonga, kote tumeenea. The future is on. I am the future. Doing good. I am the future. I am the future. Mbali tumetoka na bado tunasonga, kote tumeenea. The future is on. I am the future. Doing good. I am. The most anticipated match in the history of professional wrestling. Wherever you go, that's where I'll follow. Nobody. The future. I am the future. Mbali tumetoka na bado tunasonga, kote tumeenea. The future is on. I am the future. Doing good. I am the future. I am the future. Mbali tumetoka na bado tunasonga, kote tumeenea. The future is on. I am the future. Doing good. I am the future. I am. na ibere goro ichinsa ibere chebono mambejeza cha Afrika ya moche nenkai mugusiki CFM litukune li Jumanne Super Tuesday unanakulire irumo cyo mutegereri ya sense moya kane yo mu rubuli mu micuri mina ko tabingo torando mogani igase studio kurwa sevingi ya I&M Bank yene bingi ya ho bingi mwana inchi kabisa na ende kolengana ne research bagokora igo bacha bakayerosi kabwenera sana tite dikukora magana mange kigera buna nakumanya ntubwate operations manager umusubati Hilda Rabera no mugusika miri oikira igase studio elindara tumanya beratatu igoro yebengi ya I&M Bank igona bongo sabu mwacho mutegereri tora bategereri ya sana otegereri ya elina na liora nyore obwaita so asinga nchibiro bikogenda sana nganchire mwarega niga umusubati Hilda Rabera igase studio asimambia bono ndetonyara ko batogokora chingwana karibu sana bi Hilda Rabera mbia mono nagokire sana kobaiga mbia mono litangani karamotebi umugusia marieta oboronge emirimo gokoraniririe ya soko yakorera ngai tumanye guchaka chinkwa na semambie mbia mono asa marieta nkoroku Hilda Rabera oyo manyura igasieri ngokora Kenya gokora buna operations manager iga
ase I&M Bank Kisii branch noongo toka na niko bachika mwenzi moja bataracha barategerera babange kabisa. Alright, asante sana. Umatekera gwachira igo bono turoche bingi ya I&M Bank. Kana twange bichaka miringa kibingi yakorekana. Ebengiye ase chikale chuchire blue, dark blue and light blue. Naende asokurika tokurika na I naende M naende e bank. I&M Bank. Ndio. Nigwete abaguzi bakonya goteba I&M, IBM, ekorokuna I&M Bank. Eyo muntu naroborete nga I yenkimineti na M ngimineti ngimutare kurikira initials ekimuchibeke chibe in full nari muntu akumanya bantu bali batamanye tibakabono igo muntu namburi nga I&M mogototebya. I yenkimineti neye M mogoteba ngimineti bengero nturuche nibingi. Mbia mono sana. Egesongo nekyo yego Tanzania abantu. Noroche. I&M the initials. Chigoteba na investments and mortgages. All right. Koru inception eyune yarenge a mind frame yebengi yabanyene batagita abantu bari barenge kuri investments and mortgages. Lakini bono buna tore bono igarero toremo retail twasuka kurwase investments and mortgages asengencho toko tegera customer. Customer ego teba nintake go save nintake tekorete biasara biane monganchere bone bengi ga change kuru investments and mortgages still maintaining erieta lakini igachamo retail. All right. Asante sana. Mbia mono sana singe chobo tobi cha kamiri uruhibenge ngayiko toka nere memo chobo songo maidembere bako buri ngakinere bo songo nere wapi kabisa ngayeberete ako kusiba goteba bo songo chituka bo songo on Hospital Road enseme yundo che market ensemo on my left ebengi ere on my right. Yes, ground floor a building ekorukuna excuse me, silver building. It's right there on the ground floor. All right. Asante sana. Bona gongoro cha igana nchina bondo chenga gwachire ne ujumbe. Enyi amangaraki ayo gwata mayekuru asibingi ekero gwatoire bicha yebengi bona mayekuru meyebengi ya I&M Bank nerili naralie. Mbia mono sana siri swari elio asengencho buna tore bonega ebengi gotebana transactions chao kurwasi account yao uchiase mpesa yao uchiase Airtel Money chirebosa ase eluga ya bono iga togoseba ni sare kabisa. Sare ntori kubutora kende yani mbosa ni sare kabisa. Mbosa pi kabisa nabo chutia yege swali nege songo manye tibono kwanalire ke gusieke ke kokobera ke kongo lakini ndo chekanga na gokingo nya goketemore ngoge ikerora sikeberete mbia mono bono transactions ejikwate bachire sare nkuru waraliwe chiaraliyo yokokora ningo we need to understand tumanyanga no nde bwensi ngaki muntu bono kernaro tegererete okuywa maybe I&M Bank for the first time uigure na transactions ni sare kabisa makinchire chie chigose perfect diswari yeyo upata maswari amaya sana unankoroche upata maswari ari amaya sana bono muntu bunaye ubate personal account yao. Personal account neri asiri etari yao ninje Hilda Ravera nimbate account ase I&M Bank. Yes. Noroche ndusi chibeza kurwasi account yane ngochira se mpesa ose Airtel Money ni sare mbosa naende ya kabere nimbate account eyende biasara ase I&M tokenyeruka na Solobiz. Solobiz account ndio ere ebiasara byao ere registered under your name. Ose na wayo monyeno bwate ebiasara byao birasiri etari yao. Account bune yutoko kwa kurusi chibesa kurwase bengi kwa hivyo toko tebase personal account nende personal Solobiz account
kugenda se mpesa, kugenda se Airtel Money, Mbosa ni sare kabisa. Ndio. Yes. Umeeleza vizuri kigera twakugule wono nga account wikutwale. Yes. It is either personal account or solo business account. Yes. Account yeye muntu kyo eligible kugura ki process yo kugura account yo mai kuyitwala then yo chaka transactions ya uchi asare. Na kyo kugura account na I&M Bank. What are the requirements? Perfect. As I&M Bank, to what the requirements to open a personal account or a solo business account, ugotwara ID yao tochake ne personal. Nto base kuburuka. Yes. A personal account yao, you need a ID yao ekebande, etambulisho. Ndio. Ne KRA pin. Buna torerero togoteba nabo kwigura account yao ne simi. Kwa download our app. Yes. Ikoroku on the go. Right. Ose OTG. No erase Play Store, no erase App Store, ugonye download. In 5 minutes ubate account yao. Wana toira ni asi requirements. AID na ende KRA pin. Yes. Wacha se app. Yani ere very seamless. Ere buna tebo atieni hiccups. Also ase account, wachora account pego. Kwa tebu veka rietari yao kwa veka. Veka ID number yao kwa veka. Enamba yesimi kwa veka. KRA pin kwa veka. Igo na igo kwa ile bicha wakorire process eyo ubate account number. Madam Hilda. Yes. Ekentongero kwere sabu. Yes. Ngana bugo download the app. Yes. Aibwe kanka abu asoro motegereri igo motegereri otutegerete ngankari asare na bagutumike smartphone yaye agende Play Store aliye app ya I&M Bank. Yes. On the go. On the go. All right. Yes. Ekra nyoriro ye download ayi install system yaye. Wango igo. Utayete goteba na bakwigurire account ya alika sare atari gocha se branch ya sole operations manager. Ntagite ko iria rata ase swari erio. Adiriri nabere. Nabere. Orenka igari kegati suneka bosongo asandonsi. Ndio. Orenka buna kwateba buya. Kwa download the app. Yes. Igo as long as ubate ID yao na KRA pin yao. Yes. You're good to go. All right. Kero kende umanyete umutegereri agutakumanya exactly ngangi kigenderete. Kero kende nabali bulie this personal account asibali yabona makira taibo sibaraje bayigure gwetera smartphones. Yes. Mbale bagocha se branch. Yes. Bacha kuyigura haro. Kero kende yo gocha se branch nkiyagocha na kero kyo. AID ne KRA pin. Yes. Yoka. Unarego. Kiagera naende kintu kiagera nabuliri swali iri kiagera ngwata bigoro ya KRA pin. Yes. Wakwa na igoro ya AID. Yes. Wana wanachuma yetaba ntumba manyitenga ki aga ntunga yango tangani getukura. Which amount umuntu kirigo chaka kuigore account yae. Gusebe kuigurambo free bosaigo. Kuigora account yao ase I&M Bank na ende account yeyo kurukuna pego, it's completely free. Na botoko ko encourage ochake kubeka chibesa. Toko ko encourage ochake kubeka chibesa. Yes. Lakini ase whatever we charge to open the account, whether ose OTG ose bengi, no, it is free. Safi kabisa. Wana to understand to amanyire ngaki okuigore account ngaki okuigora requirements inchi watu wale wa personal account. What about sole biz account? Sawa. Solo biz neyo nabo igwere. Solo biz abantu abatogoteba oyu mama mboga. Omuntu we eboda. Chioteli. Chibiasara chinde chonsi. As long as ne biasara byao na inde ere registered under area tariao. Noroche. Yes. Ere registered under area tariao. Abantu abutoko bayigorera ni ID, KRA pin na a business registration certificate. Right. Ere mare kabere konye to bwati registration certificate na botoko koigora solo biz account asirietari yao. Lakini bengi ko begita se solo biz ase tomanyete
ore ase ebiasara. Madam Hilda, yes. Gukorera ntaba utikire gati ya personal account na sole biz account. Very good question. Ono eto bahuti turatebe na samarieta. Roche, a personal account, it is for Madam Hilda. Yes. It is for Madam Hilda. Gose mora igari, gose nyambane mate igari. That is a personal account. Era sirieta yai. Solo biz account abonko irora nyambane oyo nabwate biasara byai. Nyambane hardware, nyambane paints, nyambane hotel. Noroche. Eginto bune kitoko kwegura account ye biasara. So one is a personal a personal account ende ye biasara. All right. Biamono. Shukran sana. Bono to understand it chi account to go na sema biamono it is personal account na sole biz account. Yes. Bono tugatocha se obuaita buli kwigura account. Asibona kuwata banga kumusebesa ya okuru ase account yao wana no what the personal account no what the sole biz account mojo motegereri wana no tagetegero kende umusani okubo wakire siminga kindly gaki nkonya gantu gake ebese yao gobe gitase personal account yao ya I&M bank what baka kumusebesa irigo cha send pesa use Airtel money ni sare kabisa. Ni sare kabisa. Ni sare kabisa. Kero kende bono manyete ekero okokorege into bosapi abantu abange ngotakabare ko nyoru waita bunobu ngo qualify muntu kyo o qualify ko enjoy free transactions na I&M bank. Abantu bari bako qualify okora free transactions ase I&M bank. Ndio. N'abantu ababa bwate paygo account, personal paygo account eyitwateva yoyo nde mora ose nyambane ende abantu ababa bwate business account. Ndio. Nyambane hardware, nyambane paints, nyambane hoteli, enterprises like that. Very correct. Wono tuwanyorira abantu bali bakonyora obwahito nobo bahito bo bakonyora witire bengi ya I&M bank. Yes. Asole bono operations manager a branch ni ya Kisii. Yes. Inki gekogera mo gukora free transactions ino sababu enene mo gukora free bintu bya busambiri gutoka gakia achachi go Madam Hilda asipatikani hivyo rahisi. Inki gekogera gose ino na I&M bank mwakore to kunacha ngantu gakumwanche tigatokorere customers baito free transactions bagusebesa busabo cyase M-Pesa na Airtel money ikinga kine kana klikike gose sababu main Wono nabongo teba yaringe sabari. A while back ntwabwate COVID ega chabuna yacha egatoro kya mangana CBK rende gatene negateba yaya asichi bengi chionsi. Yes. Mo basego nacha transactional charges from the bank or the telcos. Chi mobiles, you know. Yes. So COVID egacha egatabaranana ekaera. Yes. Lakini rende togategera chi customer chito chiri chateba enga ke yu COVID yarenge mwarenge goto charge. Inkie kogera bono motageteko koira ni transaction charges chiri. Yes. Bono because we listen to our customers and tuanchete sana feedback. And we usually act on the feedback that we get kurwasichi customer. Togaire gente kyumbaka management. Yes. Management bono ruguru. Nairobi. Bagateba nabo bagoteba tigaturusi period, and that is how it was. Ekaruoro pi okwate banga mukarusie kerengereri kia kurengana na feedback mwanyorete kurwase customers mukairo robot headquarters gose head office in Nairobi nabo yare igonoro sageri wa Kisii wakwandira. Yes, because wakwana mukairo robot Nairobi. So does it mean usege minetinga oro sageri ndo rukari Kilgoris oro sageri ndo lito kabwate rukare Migori Busia, Kakamega, wherever. Yes. So does it mean
igomwa korete genteke kijumla then mugatuma chiro voti as a head office chikaba considered completely tukonyora feedback kurwase chi customer cheto countrywide. Yes. Nainde konyora the message was one. Ntagite nkoire ngora igo. Yes. Nkoire before COVID. Right. Ntwaringe na transaction charges. Yes. Noroche bunaye mama mboga. From every transaction kurwase ebengi yao, kurwase account kuchase SME yaringe ibwate charges. We can say roughly maybe 100. Right. In a day umuntu be hoteli atagita kanichi nyanya enyama what all those things. So okonyora if you're doing 5 transactions, yes, 100 bob, 500. Right. All right. So 500 naenda ino muntu be hoteli times 365 days. Noroche chibese chuchonsi chiko genda se chitelco. Yeah, but unatuacha tuga scrap FEAU. Yes. Okonyora banking ego increase a banking ye customer because they know with them ni sare kabisa. Yes. Ni sare kabisa. Wono okonyore portfolio yao eko grow because you know chibesa chane tiganga kanugo cha them because mbari gon charge. Okonyora portfolio yao eko grow. Uska kurwase portfolio inche na bongo chankori naki customer ye banking ya increase. Kurigabu na bongo ko pima ndore gusengo kwa ande million kuru e banking yao na ende manyete ngocha kwa kanori because I can see the amounts that are in your account. All right. So okorusie transaction fee you is a win-win. E bank ekonyora chivesecho na ende aye e portfolio yao eko grow. In the end I'm able to assess you as an individual because before konyoro monto tatagete kubeka chipesa asing enjoy charges echo. I'd rather have my money in my hand. All right. Yes. Somebody's asking in aquí onyama gukora transactions bosa. Yes. Ekero na tota bindo byabo sambirigo toka chachigo. How do you operate as the operations manager? Yes. Nakimogo operate. Perfect. Nabo bono ngogo tebi ndagete nkoire magega naende. In essence you're asking ngai toko rusichi revenue cheto. Yes. You see we have ntobate a lot more other products. All we right. have very many more products which intagetae ndore portfolio ya wasebengi. That is the first thing. From there nimanyete naboko qualify for stock financing. Naboko qualify LPO financing. Nabongo kwa unsecured loan. Noroche because now you are allowing the money to come into your bank. Kwa hivyo nabongo tegemea chi revenue echichinde kubu transaction fee ego kokora toriko bank. You're not banking because of the transaction fees. All right. But once you allow chibesa chacha chonsi, you're home and dry. Sante sana amatuka maega. Buna kweresire watebirinki yakogera mwachagete gukora free transactions. Yeah, ni kwa nini kutoa pesa kutoka kwa banki ya I&M account kuja kwa M-Pesa na Airtel Money ni sare. Umeeleza ni kwa nini? Ni sare kabisa. Mbusapi. Ono apart from kwa sare na kuira feedback ya customers headquarters Nairobi na guanchiru gokorabo. Mate abantu mbalengereti nga I&M bank ni banki ya wadosi. Sasa unajua hii sasa hatuwezani nayo. Even buildings vile zinaonekana mtu kukanyaga ndani. Akaroga gakiga igati kuja gotoboa. Very very true. Very true kemaino gukwana. Nabenga nande ngati ye chisababu chiagarete kwali mugachaka ni sare transaction vitu kama hizo. Yeah. Tindi kwa green negentekyo. Asinge njo yaringe bank ya badosi bono tokacha tokarusi transaction charges no. Tigabono tukwane kemaine. Ndio. Konye ni bengi ya badosi nirende. Roche abadosi they can afford the transaction without any complaints. Kulikuwa na ile mentality. Hapana. But now chi customer chumoko teba badosi na abo abanyene bachete bagateba rusi kenteke charges echi is making the client not to bank. All right. Kwa hivyo
napo labda erieta yarenge itangani investments and mortgages mokarora gosene bank ya badosi lakini rero bunande nimbwate chiboda nimbwate mama mboga nimbwate salonist nimbwate chibotiki echi nimbwate abana nonya abana ba college ba Kisii University gosara rich campus bari batagite kubeka chibaza chao chinke nainde toriko nacho ni sare kabisa Mbusapi maetege nkialengo yes eke ni sare kabisa nkialengo tojende kumusebesa kuru ande mbangi goje mpesa ikinege ntiki yesana kere bosa rombuya na inje na bongorora buya gungu musajitari kunajua naona raha kweli karibu bono ndike nkialengo maetege gocha une offer Orantu barengereri ngaki igente kibono baraje bayikira ndi bonchore ngakibono ngakikere amatukanga na gusera bokero is there to remain na gose negente mwale das chingakigeti no way igente kigocha koba ororo forever ase chingaki chonsi chigocha gocha igo negente keroko bo kegera omuntu baraboli naki igente kirinde kumusaga iga tigatoranya ko gatuko musangusanto ko manandi kewe cha kohera ya banto ya no obwaje bodere ko igure ko operations manager egente kiko kero gutigaro kigima igonye gutagete ko join I&M bank I join bwego kini bintu bikera abiro lioka so I think umesema vizuri egento kero timaitinga ebintu bino bingakibona bikokonya especially abantu abakora byasali bikibike like I said unanateva once gwachaka koreta chibesa chawa sevengi nabo nkorigereri e portfolio yao ose asege gusi nabo nkorigereri ebitabu byao ndore omuntu oyo na qualify ase loan yeye wa qualify singecho chibesa chira sevengi bono tokoba unsecured lending erengia sana singencho tindiko saba title deed ose logbook ose chombe irengo bwate mwao ose chimbori era unsecured lending kurwasi account yao ngoko up to 5 million umona biasara ose an individual yes ngosuka koruigabu okonyara kokora chi payments chao chi bills ogo settle say ape you kurwasi account you I know mwana biasara I know monto a personal an individual nabo kwaka nebintu byao bya e-citizen igabu osaransite umetulia owaka nebintu byao yes nsuke uchimotwigo kurwasi account yao nabo toko kwa LPO financing abana abarero noroche bakorigie biasara bakonyora chitenda kurwasi chi county gusingo ayo wacha na LPO yao wantebi manager ngechibesa LPO stock financing omontori labda nko onyore chi paint ogoteva I need stock ya 2 million njenachi naka na crown paints aya kwaira the goods kwanyora chibesa kwaoni kwanyora chibesa ukongakana so rende we stand in the gap financially we give you solutions all right yeah asante sana mwanjo mwatikali studio akoro Madam Hilda Raberaga operations manager saving ya I&M bank nerorasi studio semambia bona gandete gutwerera bwikere nunga kibengiye nyareko ba kegokonya customers na kerokende ugotemaka kurusia besa kuruya si account ya I&M bank ni sare kabisa Mbusapi kiana otokorotete liabu no tokonchokana nabo nduriko ndandale yes wano timayetinga ki okuno korusi koruo can the reverse be true that na ekero otagete ko deposit ya si account yao yes arongo na chore kende kwana naende ogo deposit korwa se simi yao yes esimi yao bono bwate contract yao independent na Safaricom oyo ogo se Airtel Money oyo
igabu ntori go interfere yes ase togo interfere nkorwa se bengi ebengi yao upate account aendem yes kogenda se mpesa yao ndio sare ni sare na yes aendem lakini korwa se mpesa yao yes korwa se telmani yao uibono na ni telco yao kwa hivyo customers chiao chigo gwakana let's say 5000 konyora 5000 yao ere on natural chi charges chai yes kulingana na telco yai Safaricom gose Airtel Money lakini ayo monyene obwate 5000 chia wase account yao yes esolo biz epego right otagite kugorera maokore yogo seki mwana ntagite 3000 ogomutumira 3000 akonyora 3000 yes nturiko nacha thank you hono tuwarura samangana M-Pesa na Airtel kwa sababu hiyo ni kulingana na mteja vile contract yao iko na kadhalika. Yes. Is there any platform ose keron kende gionsi muntara deposit yebesa tena chupi ase account yae? Sijui kama unanielewa. Unanielewa sio? Platform. Kuna platform yoyote ama kuna njia yoyote mteja anaweza akadeposit pesa asikatwe kwa account yake, either personal account ama solo business account? Kurwase mpesa yai leave alone mpesa kwa sababu kuna platform nyingine yoyote tuseme kuja kwa bank mwenyewe na kadhalika na asikatwe akideposit pesa. Yeah, okay. Chi platform no chiri chi nyingi. You're talking about external that I&M. No. Yes. I&M bank to kwanira. Nabolinga ki nabera toke umuntu nachibuata se M-Pesa usitonyora umuntu nabwate cash. Yes. Nabwate kerengeri ko deposit as M-Pesa yaye am dama yego tuma gucha saving whichever the case. Yes. Lakini bono amuire igere account ne yaye abwate ne bingi ya I&M. You see, otebenga bono lero kinde within Kisii town nimbwate some 5000 tigangeta ebingindo chikera tingo beke bese 5000. Yes. Na anachukende bose go deposit free. Bono no. Na konyorije. Umetafuta sana jamani. Umekutafuta. Pole na ite routine tambaka. Ninkoroche buna wachaga. Okubeka chibesa chia wasi account. Buna kwate babu ya 5000 icho. Yes. Kwabeka wasi account. Aende mbariko nacha kende. Aende mbariko nacha kende. Yes. Ukonyora 5000 yu yao in your account wuna kwanye deposit. Yes. Alright, asante sana. Tumani tumono tuwakone ligoro ya solo biz account, tuwakone ligoro ya personal account. Naende bono mayete bintebi nisare kabisa huku musevese ya ukuru walia. And by the way, yu motegerili tiga atubuwate biyasema mbiyenga. Bono iga, for example, my sister atake mabesa. Anteli nga atake 2000 bob. Right. Yes, what I'll do, I'll go to my account ya I&M bank. Yes. Naeza nkamtumia direct. Kabisa. Bila kukatwa kapata 2000. Kapata 2000. Yes. Ndani ya M-Pesa yake, ndani ya Airtel Money. Hapo. Ndani kabisa. Ni sare kabisa. Ni sare. Okay. Apart from window ito kwanire. To kwanire goro ya personal account na sole biz account. Inki naende kende kira abu montare go kerie chi account each. Egentege tangani tubuate buna all banks tubuate lending, tubuate unsecured loans of up to 5 million. Yes. Koruigabu togo teba that naboko igora a savings account. Tubuate different savings account na endo buyabwa a savings account neri okonyora interest, okonyora faida. Ase chibese chukwagacha ase I&M bank. Rende na ende ogotwara account ase I&M bank gotoma chibesa across all banks in Kenya. Yes. Nabo gukorege nteki kurwa ase I&M bank. It's not that
ubwate account I&M ubono there's a limited number of banks that you can send to. Yes. Toko to machibesa countrywide and actually even outside internationally hata huku East Africa na bo toko to machibesa. On top of that toko ba chi solutions na bo toko ba advice. I know mano mokego so montori ase biasara na bo toko komentera how you can grow e biasara biao. Na bo toko komentera financial solutions chirichiko chigo konya se biasara biao kokogendera. Okay. Asante. Again tonale kubori kende ngelinga kumbwate besa yane asi account yane, maybe it is a personal account. Yes. Nebingi ya I&M Bank. Yes. I have a driving license, you know. Kero kende ninde just say services ya e-citizen ichinde jitagete wakana. Yes. Ni wakana direct kurwa sebingi yane I&M Bank. Kabisa. Tobate a platform. Are very diverse. About very many options. Chingaki chiri mugo chakogenda huduma center waka na igabo wachaka kubanga line goseki I&M yacha ekarusi yeyo. Ubone platform ya e-citizen noeria se app. Kwa hivyo waka na driving license o waka na good conduct. Yes. O waka na all these things chirichire huduma center. Nabo wakana kurwase I&M app. Nainde utilities chao, utilities amache estima nabo wakana kurwase I&M. Tobate partnership na utility payment companies. Yes. Asante. All right. Naro kumbuli ngakerokende atake gutume besa yae kurwa se account yae I&M Bank atakitene ndikora yetuma uchi se account yakabwate ngao ibingi ngao ni possible kale kagalia aga download app yae on the go that's I&M Bank bono gata gitenga naende aratume besa uchi se account gete entune kunyare kana kire konyarekana kire ntubwate pesa linkase app wacha kwaso ase account yao ya I&M waso chi detail kwa beka chi details kose chebengi ende onsi account number account name watoma. Okay. Naende chire real time toriko ganya kose 24 hours 48 hours I don't know chiwiki bere real time. Somebody is asking atabirenga egente kegia ni sare kabisa egekumuira buya ni sare kabisa. Yani mbusapi kurusia besa ya ase account yao ya I&M Bank gocha ase account yao ya gosasi kiganja kia ukia M-Pesa gose Airtel Money. Lakini wakwane rigore ya personal account na Solbiz account peke yake. Yes. Wana kubuli mbabwate joint account. Wakona joint account pale I&M Bank. Gente kingo kora kero gose gokere specifically ase personal account na Solbiz account. Pone joint account ye nche naye tukogora epego account. Okay. Kwa hivyo nabongo kubundisa buna koira. Kwa hivyo personal account monto yomo kwegora epego account. Lakini ntobate epego account erioko more joint ose bantu batatu. Noroche. Kwa hivyo you still qualify for free bank to customer M-Pesa. All right. Airtel. Transfer. Oyoboli goro ya joint account. Yeah. Abako nyoro mwaka numungina bayigorire joint account. Igo. Ngaki chigo cha M-Pesa ne yango chigo cha Airtel ne chigo. Morero. Kiagera. Antu igorire. Bora yango chigo cha. Kiaru mwaka na wajira ache yaime. Oyo aonjoke obona bawe kerikero ase joint account ndio tokwira contacts cheno bondsp. Right. Na ende gento kirito bwate buna I&M is SMS. Bono in case of any withdrawal. Yes. Kurusichi pesa ase bengi alert na wegocha. Kwa hivyo toko register chi number chionsi ayenayo gutuma chi pesa tuseme watomero umugaka. Ndio. But SMS ngochere sorry. Kwa hivyo puna mama ngo manyore
baminto chiasukire isano chiasukire ibere so that is it. Ikiagera nabo kumanye ujumbe is there a way umanye to mwaka na baguchirusi moino umuntu no kirorere nga mwaka urusiri 10 kwa ndara mwala atigenda guchigo chikorera ukine simye ga operate mwaka uchire ruti yaye ngao oirande jiko mitabwati umuntu no kumuboli is there hono umuntu nakweboli ngakibona ngoja kuikera bantabe bengiye baminto mbate ni mwaka utavuza ko you see bado birenga nabyo muntu ngo cenjibira kabisa na muko igora muramo chiaja butambe mwachikora bura mogoteba yes lakini saita dera bagweta mwino ngakira ero karaji Russia karagete rutie kao nimo kabero umuntu no gechi for example yes of course ngakia incheranere number 1 konyore message kwa hivyo nabo kwa kesi mibwango igo chibese chisano ngaichire chiasukire oyunaki asengencho on the app wekobeke namba you tati ati weke obeke namba kwa hivyo mugakanera bwate simi naenda obekire finya hapo 5 chachire yes mama unyore message nabago twakera bese ichi na kichikosuka kwa hivyo now we are able to come in at that point weka to alert lakini ntutomanyete inumobate joint account chibesa kusuka oswa ninu jointly. All right. Yes. Asante sana. Tubati deka isano gukora chinkwanechi. Asiji deka ibere. Nkiura semyo mo tegererio tutegereta sema mbia bono iguru yebengia I&M bank, personal account, solo biz account. Na onde bwensi utagete go join ebengia I&M bank. Mbia mono sana. Ndo chip number te bintu bitatu. Number 1 nkoba kirambia mono sana as this opportunity and secondly customer chirichiro already customer the ones who are already onboarded toko bakira mbia mono sana asengencho they are helping us to grow. Number 2 egentonkero na ataka go touch sana chisimi chirero konyora chire digital yes na ende twakwa neguro on the go lakini nimbwate mama mboga gozo muntu weboda au te baba minto timbwate smartphone chichiko tuero amata bagote banga yes timbwate smartphone na kyo muntu yago chagokora aigora account gose anyare cooperate account ya I&M bank tubate USSD code yes iga setore mashinani na bokonyora yire raisi aso muntu yes yeah kwa hivyo muntu yu ako igore account gose agosuka ni USSD code yeto *458# naende ogosuka uyaigo teriko maanisha ati I&M bank ya badosi chisonko you have to have a smartphone yaya togotumia nonye USSD code naende ya gatatu naende very important is that unatoa kwana kwigora account ape kurukuna OTG on the go yes ogotwara chibesa chawa se I&M bank ase paygo account naende solo biz account usukichibesa kuruase account ya gochi Airtel Money gochi Safaricom M-Pesa ere free ni sare naende ni sare kabisa charges hidden charges go sekende nkeyo yes yani nege ntokerebo nabo ngambo sapi yes kweli kabisa sijui kama una lolote tunapomalizia yes nataka kusema we have more than just tuko na mengi zaidi kushinda paygo na solobiz tuko na chama accounts tuko na accounts za kanisa tuko na accounts za shule tunapeana walimu loan tumeelewana na Ministry of Education tuko na MOU tunawapatia loan kwa hivyo ogo swase I&M torigo sira naende nchomo nyene na abero for 10 years right naenda stand tindiko genda kuna mali naenda naorabo nonde ile kitu yenye nauza na bogo cha say 5 years 2 years even 1 year and challenge me ontebia madam
vaminto. That is it. Kumbe ukizungumza Kiswahili ama Kiingereza sura inakuwa tofauti. Na ukizungumza Kikisi tiga. Nasema shukrani sana jamani. Asante kwa muda wako. Nimeshukuru sana na nimefurahi kufanya mazungumzo haya na wewe. Ende ndabonta gete kwigena nga omotegere nero nyoruru waita nonde watekerenga ligyo kwigolya account ya ase ebengi ya I&M ngagetenga na bahariganiri imeyo mu kibosongo anyata konyara kwigora nesi miyaye gusonyeta bwati simi gusonyeta konyara gutumike USSD na bagocha se orosagirwa Kisi ase para ya Nyagitari Hospital Road. Yes, abo linga Madam Hilda Raberanga yale. Nonda. Yes. Oligi wasoka ko rwabisi. Asante. Ushugulikire customer which is very okay. Asante. Ngwa kambia mono sana na gutakira maya goko genda ali sevingi. Ntagete guchaka naye. Mwe tunaenda na wewe. Asante sana. Asante. All right. Shukran. All right. Mmoja mutegerero yakuru kwa Hilda Raberagare Operations Manager sevingi ya I&M Bank orosagirwa Kisi na gwikira bana otogokorera chinko ne chita sema bona mangarama yana ragocha senchira yo wikeranu yechinsa isato cheboro mambi ngenjo Ronald Mayaka Brigadier oyasisira senchira ya bene akoyaletere bana atekire kurwa semesa ya mangarama ya Kisi FM. Naomba kwamba usicheze mbali msikilizaji, tutakuwa unarudi muda usio kwa mrefu. Omwancho mutegererio Kisi FM nigo toko wakira ngambia asogo tokore station ya Enjore yo Mugusi. Kisi radio bora kote nchini kitamba, burudani zimurua zote wanazotupatia, wakitupa burudani nasi twazikumbatia, wambea tu wape nini ili mwende ritaya. Kisi FM emerongo kianda nenye enuguteyemo enka yomugusi Rwa chintandanye chense bosi tuwabundi serikali nigenjera abayigwana n'abasaye ekaputegendera ko benene abasaye bakugendale bakurwana bakuitwa asijipara asengenchi asaye gane skuru mebekire egento kerina bokorana kerebobe batayiko torole transform yebe kubuya teto samba nabano mambia na kanse necha mongo toyo tokonye pale bengia Kenya. Siku na wale wanasema ati wanataka kushindana na mimi. Nyinyi mbali na Kasongo na sijui nini na sijui kuimba Ruto must go. Agenda yenu ni gani? Ruto must go, Ruto must go. Hata Ruto akitoka, hiyo si suluhu. Wakati tena imewadia wa Kenya kuzungumza ili wajue pale ambaye kuna shida ni wapi. Whatever side of the political divide you belong to, these issues need to be addressed. How many lives are we going to lose before we start listening and reasoning with each other? Sinkima aya namangana maya Akisi FM tangu chinde chonsi chitayo tegogoto weiwere. Abakenya nigo bagendete kubulia mabuli kubwatikana naso mugabana bwe county ya Siaya Muske James Orengo aberete imiyense ya Kenya. Nigo murai wense ya Kenya Muske Dr. William Ruto arule kurate ntindi go chiase balia ba ako Russia chibese kurasa bananchi bakanyora mako ama okusoko bweni yakorwa se chinya gitari cha serikali. Nabwo niko kubagikana kwenda tukorekana se kyama gia ODM kubwatekana no gwetana gwechinkwa na kwabara inse ye kyameke. Asaya mona yanda mange mambi abono moncho motegereri niko bono ngo kwaligania lindo nyare konyegwa senchira yobo ikirano korengana bona twikira semesa yaito ya mangana maya chinsani sato chiabono mambia. Omwancho motegereri bono toerera uyaigwe bunagwateka kurwa semesa ya mangana maya ime ya Kisi FM. Ronald Mayaka.
Mwenchumo tegereri amaburi amangeni gachakire kuimuka kurwa saba Kenya igoro ya saberete umugabana bwa county ya Siaya Muske James Agrey Orengo yema igajere kubura asamatuka mange bono ase usigentukirira abantu abange gochaka kuburia maburio igoro ya somura yo unalete kororekana semesangerekane mengi yabana inchi aberete ase ngakiye kubatekana na maburia yo usarorekanire ekolenta libirira kurwase aba Kenya omonogari we bunge ya county ya Siaya Muske George Okode nigo esokirie na kotobuno musikore ngo nigali siko jense ya Kenya se sababu chiaje bwe komonyene abwa saene kiribuna county uniga gendere tense oboraibu aja sinchira ewenalete. Governor James Orengo is officially out of the country on a private visit wherever he is, but that doesn't mean he's off duty. Governor Orengo is on duty, roles and functions as per law prescribed. Our constitution provides that the third highest ranking office in the county is the office of the speaker, that it's the governor, the deputy governor, and then the speaker. What is wrong with a speaker even representing a governor? There is nothing like that absolute separation. For those who don't know, even the laws we make, I sign, the governor signs. Mwenchumo tegereri nonyena basensemo yaye umukonyi bw'umugabana bwa county yo William Oduola uye gotebekana batabwati bwa matubu yano umugabana James Orengo nigatebere buna atabwati umanyi bonde bwensigoro yaso umugabano yabera tasinga kechi abwa satebere buna yabisiya yanigo ebisire kurwa sobokora libonde bwensigo cyasa abamenyi be county yo anene mayiga y'umuswara bokotema kumurusi yabisigo tuguterwale ne bunge ya Senate ime ya Kenya. Some are saying that he's away on medical grounds, but I do not have definitive feedback to give because I haven't received any formal communication to that effect. I don't attend cabinet meetings. I'm not copied on any official communication. So basically my office is disabled. So even if I went to my office today, I would not have any duties allocated to me. There comes a time when the interest of the great people of Siaya is much more important than William Oduol and James Orengo. Igogenderete gutegerera mangana maya kurwa Kisii FM enka yomugusi. Umurai wense ya Kenya Muske Dr. William Ruto nigarure kura tentindi guchiase chinyagitari chonsi chia serikali echo chire ekerengo kia level 4 guchinse echichigwa kanyaba Kenya chibese echio ekero bakogenda kuligyo borualia kurwa sinyagitari echia wasate birumne serikali nigabegete chibese nsemo chiwo tenenera oborualia bonsi gochia saba na inchi kagokwana kurwa sinyumba yobura ya state usimeje mucho Nairobi litkuligo romurai wense nigatebetemuna serikali yense ya Kenya nigo yabekire chibese chisaini chigo chigotenera emirubiri yonsi abwasate birumna nigo chinyagitari echio chia serikali abadnene be chinyagitari echibura chikimukuligo getambukiro onye chiko wanacha aba Kenya chibese. Nataka pia niongee na watu wa Kenya wote. Tumeweka pesa ya serikali kwa budget shilingi bilioni 21 ya matibabu ya Wakenya. Kila Mkenya aende kwa health center, aende kwa dispensary, aende kwa level 4, ile outpatient yote utatibiwa, utapatiwa dawa na usilipe chochote kwa sababu serikali ya Kenya itakulipia. That is the commitment I made to the people of Kenya. I am sending a warning to facilities in our counties that still charge citizens in our dispensaries and our health centers and our level 4 facilities for outpatient. Those who are still charging Kenyans for these government paid facilities will have themselves to blame because we will go after them. Chinga kichi chebo igo murai wense nige ya kirete kokona kotabuna erenero murai wense ya Kenya bwatobo manyi boise inigo etanya barai bande bonsi ibagira irense ya Kenya kurwase miyaka nyamagega abwasate betabuna nigara chiko koromukia ubwoko ene kimuna amaunchulia mange aene kiwe asekerengo kigoro cha 7 na inchi iwense ya Kenya. Nimekuwa mjumbe miaka 15. Nimekuwa naibu wa rais miaka 10.
Sio experience inatosha? Mimi sio mzee sana. Mimi ni kijana, mimi naelewa kufanya maneno. Mimi nimesoma ya kutosha. Hatujawahi kuwa na daktari ambaye ni rais wa nchi. Mimi ni mtu naelewa. Mimi nimezaliwa huko mashinani. Sasa shida ya Kenya mimi naelewa. Sasa mimi nitasema nimekosa kufanya hii kazi kwa sababu gani? I have no reason. I don't have an excuse. So I have to do the difficult job. Hii kazi yote ambayo mimi nafanya kazi ngumu ni kwa sababu there has never been an opportunity for a person with the experience I have, with the education I have, with the knowledge I have in Kenya. So I must do it. I have combined all my predecessors. I have the courage of Jomo, I have the understanding of Moi, I have the education of Kibaki, and I have the plan we shared with Uhuru Kenyatta. I have no excuse. Na ni miaka miwili tu, you will not recognize Kenya because it will be a different place. Igogenderete gutegerera mangana maya kurwa Kisii FM enka yomugusi. Ronald Mayaka mwenchomo tegelichinga kyokubagekana okonene kogenderete korolekana se kiama gia ODM abaraya basubati abubalense ye kiama gia ODM nigo bamuburire muri kyo munene bwe kiama kyo Muske Edwin Sifuna gochagwetikia miremo korwa se kiama kyo onyetari gocha kubwate simiro bilio ye kiama gia ODM bakora bano mugumanire bwe county ya Nairobi musubati Esther Pasaris abasubati abu nigo batebire buna nigo bakumo usiba kubwati musimo mu muraywe kiama kyo Muske Odinga abwokogania gochego kore miremo no muraywe nse ya Kenya Muske Dr. William Ruto abwase batebire buna mbatagetia mangana yoko amereria kurua so Musike Sifuna na baraibande abo bakomoko bakokorwa se kiama kyo gia ODM. Baba akisema left ni left, akisema right ni right. Kitu ambao baba anapenda zaidi kuliko hata yeye mwenyewe kupata cheo ni Kenya iwe na amani. Na kwa sababu hiyo aliona vile Kenya ilikuwa kwa inaenda, vile watoto wetu walikuwa wanavurugana, aliona vile wengine wanapoteza maisha, vile watu wanapoteza biashara, akasema hapana, akasema Kenya ibaki na amani. Amekaa na William Ruto. Sasa nataka kukwambia siasa si chuki. Tunaweza kuwa tunakosana kwa vile tunataka kuendesha biashara au nchi yetu, lakini si kuchukiana ni kitu kibaya sana. Sifuna akasema yeye hata anaje na maendeleo, anaje Western Kenya wakipata chochote wala mheshimiwa William Ruto aende nyumbani. Mnakubali hiyo maneno? William Samoei Ruto president wa Kenya sio rika yake. Aya niga gocha mega ya Muske Edwin Sifuna batubabuna erenigo arachigwetigie miremo kurwa se kiama ya ODM buno muri kyo munene onye kiama kigocha koralia gocha komoko bako Muske William Ruto sobochoria bonene bole bosio egento kigenderete kolenta ugwetana wechinkwa na kurwa sabara ya bangense ya kiama kyo gia ODM. Nataka niwaambie wakora waliomo ndani ya chama cha ODM, baba amesema Sifuna ana haki ya kutoa maoni yake yeye mwenyewe. Kwa hivyo wale walikuwa wanapata wasiwasi wanasema tuliona Sifuna akisoma sijui statement ya chama. Wakati nitabaki kama katibu mkuu wa chama, nitasoma resolutions za viungo vya chama. I will read all the resolutions that are made by organs of ODM except one. Wanachama ODM wakipitisha waseme Sifuna ni shenzi kabisa, nitasoma. Wakisema huyu Sifuna ni bure kabisa, nitasoma. Lakini siku ile watapitisha ati chama cha ODM kitaunga Kasongo mkono mwaka wa 2027. Hiyo nataka niseme mbele yenu na mbele ya Mwenyezi Mungu, hiyo sisomi. Hiyo itabidi watafute mtu mwingine ya kusoma mambo ya Kasongo. Ile watasema ati ODM inaenda na Kasongo. Hiyo mimi siko ndani. Igogenderete gutegerera mangana maya kurwa Kisii FM enka yomugusi. Muchomo tegelinigo yabete ugoichana ukonne gochasaba Kristo na begeni be kanisa ya St Charles Luanga Nyaguku yigotoka sesa location ya Nyaguku location ya Kiungo Ngisameta county ya Kisii
maiga yo basoka litukuri igoro na konyora abantu bakagereko baba ibi nigo babunete kanisa iyo na koiba ebinto bagutumika asemesangerekano yo gusasima se kanisa iyo umugambi gwa sublocation iyo nigane gatika korekia bwa saboreti abantu benseme iyo kubwaterana munabo bisabo borende elinde kubeka abyara abo bakagereko iba ebinte byo abwase eba aboretie gochia sabantu bukoni kuya gochia ko bakonye linde kubanali abantu bwebete binte byo abegeni abo bagutumika asaba kore mesangerekano yo gusasima ase kanisa iyo ontuntu ko baragereria agento tutake tukubasabera nasaba kune asomo rwo gwanja oira nie byombe byosipi ekiagere gazi byombe binoko motokinya sa amplify keyboard ama kondo ngaboigo ngede speaker ekenanya nkeke ni baro ni ekrisba babu na ekrisba baswan boy ni gas bari mo korete igombe mo korete yasaya bakune munyara gutoira ni bintu imwe rito nyare gotero mana chiga twakumiri abaivya baiga bakoraki baira ni bintu biga aserie taria Yesu nduriko basabira mabe igona ndo basabanga kubwatirane tororonye to kumayiti suspect egero motokonye to bamanye action yebetegeni bidebwe kabati lakini ninde na amani kuwa tebo ile patoko mangini ni bitarako bebere bya sebya rusibu na satenu igogenderete gutegerera mangana maya kurwa Kisi FM enka yomugusi asoro botiro monchomo tegeli chabuto kristeka ikomenenye igoro ya chinse sato chabano mambia na inchabuno ntegetenya korera sinchira yobo ikrano korengana buna tukira semesa yetu ya mangana magie mambia bono bia mana singenchi wachora ko yategerere me Kisi FM enka yomugusi gendra gotegerera na inde tomera ne chikoba chinse nye chabano mambia elinde nkoretera ya muna yanda manga sinchira yobwenye elitariane ni gonkoro kwa Ronald Mayaka omwelio bwa mangana maya bunaletwa asole na Kisi FM enka yomugusi eye Nkisi FM enka yomugusi ebirengo bya 94 enuguteyemo umuntu umutegereje Kisi FM nigotoko wakira ngambia asogotokore station ya Njori yomugusi Kisi redio bora kote nchini kitamba, burudani zimurua zote wanazotupatia, wakitupa burudani nasi twazikumbatia, wambea tu wape nini ili mwende ritaya. Kisi FM Kisi FM sasa ni moto tena wakuote ambali. Kisi FM iyenero enka yomugusi ine aino mwana naende nwanchite kotegela Kisi FM natamani niwepo pale majina yaitwa Boniwepo bono twakoleteire muroberi obwabana nere Aunt Ruth Magomari tukolia Jumamosi uchakira chinsa isato chimambya oika chinsa inye chamambya na boigo litukolia Jumapili uchakira ensa eye ya maragoba oika chinsa ibere chemaragoba aye buna omwana Kisi FM nonyore libagali ogotera Kuruachi memory verse. Memory verse come from the book of Matthew chapter 7 verse 1 to 2. Kuira amashairi muchongwano. Waze utambe to bugana ngore suma. Namangana ande yokoegokya. Omwante mategerali oya boxime. Ala. Aye buna omwana tutiwa mahiga. So ime ya Kisi FM wegokie wesemie na kwemanya ime yomuroberi obwabana na Aunt Ruth Magoma. Kisi FM enka yomugusi. Kisi FM enka yomugusi. Kerubu nazinyirwe bunango chaka. Kerubu nazinyirwe bunango chaka. Musa chekero na inyoire nibo yane. Musa chekero na inyoire nibo yane.
Wandete irubuzu kwaza bagisangyo Wandete irubuzu kwaza bagisangyo Konyana kagirengana beiro muntu Konyana kagirengana beiro muntu Kaonia chombe jane bono ngakura Kaonia chombe jane bono ngakura Chimbuli baigo ne chingo kongakura Chimbuli baigo ne chingo kongakura Aiwabu yanga kwa nyolire liuko Aiwabu yanga kwa nyolire liuko